John Mahama unhusi wajibi. John Mahama etu unhusi oye kwasia. Kevin Taylor si obeku Akufuado. Sami jamfi tonyum awradi kumnana do mayene. Kumnana do maye. Omu nyina na mo free na kwasia. NPP fo nkura ni si omu nsu beku a. Etwa oyire lodi na ti akwasia. Omu de ewodo kwasia suma national security fo ajimi fo se yenkofo. Fam jimi nya mo no mkomba bi. Kwasia na anu ya how many months in ye? One five kwasia nsi taxpayers money and command judge fo ajimi fo so munni no munya Kevin Taylor no nko free. Enti the almighty Twene Jonas, the king of all warm up, abetre na adwene the arrest of Sir Obama pokuase any fancy comedy. As I say, some NPP communicators now and running rich in Ghana Police Service. Aquachichi woman. Can I say on TSS say, Bonnie Ben no my entino, Margot just because Oma criticizes the government. And Yansima Kevin Taylor became or no more any day. Manya Kevin Taylor here, any now no. Most moon to me will be actually. Twene Jonas abetre na adwene. I have Penyah Brock Media. Mess was any idiom. Obe like video no down my subscribe button so na be click notification icon no latest updates na be chere wa adwen dia mame e wo comment section mess so baso no a share video more for scaja be actually I've been giving you countless video on the arrest of frantic comedy and say Obama in case e bia wo hu ya my mo nkyere mu say Obama yakwache no enro achi ahomache no after say o make a post on the internet about a month ago and say Obama e make a post be e wo ni Facebook a post na esam tax bia o mu krakra etuo ni asekan omu display omu guka mu display ni ade what I say and I say Obama make it point on then under the watch of this IGP Yohonu ade we cost our Ghana this poses a threat to the security aspect of this country enu no and then the police for akwachi Obama say ni omi assist omu to do investigation or video no onya na henefa omeboa na omo enye investigation na guys na omo video no omo entimi enchi omo na enu say omo kwachi no just say omo kwachi say omo kwachi notorious criminal bi ko twitwa ne dan nyina ahomachi obi am invite so omebo investigation but omo kwato hye ko twitwa ne dan nyina ne pono ko twitwa ne pono nyina ahomachi what I say ana fanto comedy so no ono so eye TikTok live after say omanebo ama eni Muta Muhammad ewu ye in the helicopter crash and oba live in fact odinka crowd money with the dead. Others are more sympathizing with their family. Are they chinye? And about TikTok live. Now live no one lady be able as well friend Ghana Jollof or no back can I say oh Sebi. Obeyana Kasim Jamfin ewu any other than Mahama dear. Onya who only 20 na near the I can almost say in fact lady make and entry. Show no so crown find the comedy I catch a lady say oh who's my kind of Mr. Tresai. Emma even on that show no so no. Find the comedy cry esa Ghana for right after the post, and also be another video. I found to comment at the part Ghana for say and 70 on the live stream this on Osre Ghana for Mfanche. But still, Ghana police for Ekwache found to comment now or no or yeah or hosting program now. Enyo no can say obeku Mahama and enyo no can say ye the same Mahama ewu but onu no show so and obi be kan ye it the Ghana police for I say abatement of crime omo just say who shows into abatement of crime ema omo ekwache fancy comedy na anyone ana Twene Jonas abambe Twene Jonas say na say when na si na makwache omo de ene munya yoko si nyine ye wo Ghana ha ye nwateredie ene na ma NDC woka fa Akufuado ho ebi mu kwana bi bomb pese wo mu nyina bulldog e ka de Akufuado wo wu no na mo ye say enso si Ghana nyina ne Kevin Taylor be because we twa ahemfuti Kevin ka se be twa ahemfuri bi to Ghana ha e ma to we ka say Akufuado be wu 6 months time ni nyina na obi anya no hwe eti adan na mo tete MP fon kura John Mahama unhusi wajibi John Mahama etu unhusi oye kwasia John Mahama etu unhusi oye aboa John Mahama etu unhusi oye odwan Kevin Taylor si obeku Akufuado Sami jamfi tonyum awradi kumnana do maye omu nyina na mo free na kwasia NPP fo nkura ni si omu nsu beku a etwa oyire lodi na ti akwasia omu de ewodo kwasia suma national security fo ajimi fo se yenkofo fam jimi nya mo no mkomba bi
kwasia na anu ya how many months in one fa kwasia ansisa taxpayers money and command judge for Jimmy for so munni no munya kemtela no nko free edi eni Jimmy no kwasia e okuro bi a emredi akwasi eni kwaku what be that wa Jimmy on mempe Jimmy wanya Jimmy na memebo pa me aba be bomo mempe kwasia de this summer this summer they made your now John Mahama wa Jimmy mi wudi enti a wa Jimmy sa kwasia hu fi uti wo kwasia Kevin Taylor wa maniska mani etimi kasi ye betwa ahemfu nyina enti wo Ghana ho ahemfu omo ye important thing wo kwasia mpanyini Mahama wo kwasia ye kokrometi ne ye de to abama wo Jimmy a be san to atia wo 4 years me ameme ato atia wo enti wo ahemfu ne nto omo so abadi ade forever they are more important than you kwasia mpanyini Kevin Taylor Jimmy wo maniska mani betna wo ekika nkwasi asem ono when na sa kwasi we abani nam Ghana ono ko free na ono mantimi anchi no na abrante ase obetwa wo Mahama ono yiriti akwasi asem ba ba chi omujam wa Jimmy o meka kire se Jimmy wa ma Kevin Taylor ko free no o mu nyina mama obi a green light o mu ni watem ko free wa Jimmy ase odwan no so wa ntimi amfa Kevin Taylor ansete recorder chese wuntimi mfo obi ansetire ko anya Jimmy amema me ametua ska me abe attack wo mempe Jimmy emra eni NDC ni no sa amra na ni party bi ani se emra ni DNDC ni a ebedi obi a se ni Kevin Taylor eni obi a ho ntimi fam Jimmy national skit for Jimmy for you know ni chance rat kwasia me ka kire am se mama obi a green light o munni matem no na munni Ghana ho Kevin Taylor ko free no e de enti na mudi Jimmy akwachi NPP for manya Jimmy a ku besi wo Ghana ho me metime TSK me etu Mahama aban me ka no kura kire wo e de ani Jimmy no Mahama no me kidnap ni wi a ho na ewuruli o man ya me na me declare me winner e de ani Jimmy no wasiafo mu afiafin mutimi kire obi anka bokofo ntafo mwai ekum nipa no patu anwuma matimi ama kire o makogu police station stupid people wasia na obi ti social media so mu Jimmy obetwa muti a munya mu Jimmy anka obeka kire so obetwa muti the same job na mo obere batua Kevin Taylor aboa ni so ntena wonye enti Kevin Taylor odwan ni ko free akwasia tumi be na mo amne ko chi NPP ni ye de ani Jimmy no asia mo ma Kevin Taylor na ko free ma me kan kire mo say de mo ye no ebe mo ma green light say obi abetimi adi matema ko free because ma Jimmy then was some no come 3 months and now 1 month bi no obi an say oh wa threat Akufo-Addo wa threat we enti obi so threat Mahama ebe ba be kire ba so akọ free a obi so threat wo John Mahama hu fin kwasia wo de o nipa cha Akufo-Addo no ana ye nipa che ahemfo na egu Ghana wana na jam wa Jimmy on stupid man wasia o na no accident ba mode ai alupre konya accident DNA keke kura mu ni machine mu ko South Africa enu amu sa ade mu Jimmy abetran se mu sa ade ko US e waste of money kwasia mu ntimi mi adwuma ma youth kwasia fo o mawu awie no e de ntini yensa anwene o mu DNA ho bio o mawu awie mu nsise o mu amena na mu nkata so na mu mfa sika ni mi adwuma ma youth no na mu nya Jimmy no ma Jimmy kura de kwasia wote wa be Jimmy ama obi a trete Ghana for a trete mpanimfo judges nyina twantrat wo so na wo di Jimmy atamesika de ama judge for say yenye foolish case na ndi panico free e kire say obi a bedu atem free simple enti munima amfam kwase anya boys no mkomba bi nya sa me no me ka kire Mahama no so wanyi omo amom kwa me ametua sika ama obi attack Mahama no me ka kire no cause Jimmy sem emra media NDC ni NPP ni na NDC ni Jimmy fo na mo no de emre ni no kwase ade ma Jimmy ana o kwase a John Mahama ye hwan Jimmy stupid man asia ni nyansa nka me de wa mame ato aba ma mo abapo anu akobo Kevin Taylor Jimmy for pass o me dada nkofo se o be deport me woni nyansa we nyansa wo tim Jimmy stupid man asia bi ba ti se o enti o mbe ba be twa yire ne o matia o di omaka obi antime nchi obi a ntimo fam kwase anya omo stupid people Kevin Taylor no wane man iska nya taxpayers money na mde hwe no e de enti na mde hwe no man tretim kofo ko free sami jam fituo Yesu meku Akufo-Addo awon na mo wan na ache no sami jam fio already kum Yesu kum adanado man kum na nado man ye kum na no obi so se John Mahama obewu akwase no de ye mu hihyew wa Jimmy on stupid man uni Charles rat mpen kwase ade emra NDC ni me metra man ni NPP ni obi a equal before the law supposed to treat everybody equally enti wa Jimmy na me ka kire wo no se Kevin Taylor no na ni kwa se wo Mahama
o ma ne ba Ghana ho mpo obeye de ho obeye de a wa ba wantimi anche na wa gyan man ko free no e chese obi abedu atema ko free simple truth nti fa kwase agya awono mo komba bi yo no wanya jimi amemo bi abu no kwase afo mugu ontafo mo wa iguboko kum nipa no pa wi anwumre mu wo police go tu ambetimi achi obi anya obi ote ba bi ode na no kase o social media de wa kum nipa no a ne wo fi ote boko no ona esam koche no nya de ono ka no o di John Mahama kwase anatem na John Mahama no nim nyansa kombedi na tem mempan kwase ade o onim nyansa kombedi na tem kwase afo ya kwa play akoku omawia e de ani yense sika nko South Africa yense sika nko America yense majimi ati asefo ti wonya aduane ni ade ani jimi no ati asefo ti wonya aduane ni ankwasiafo ma promise 24-hour economy mu bebia adwuma ma youth no mu mi adwuma da boni na mu de high private jet yenko US nko hwe de eku nkwasiafo no forget your ma wawie omu wo no mesi anya Ghana ni bia ya so tom mu NDC fo na ya mu ya de omu we ya 16 children any daddy lumba wo asa mu wo nya obi aya cosmo na mu di abro e wo man num omaya ye wo bibia wo wiase bibia ye wo bi enso bra ne ye bra adan no magimi sa stupid people ntimo fa kwase anya NPP fo no mkomba bi asia motiwo no NDC ni atrete NPP fo leaders mo no amaja na mo aba Ghana ho bene na mo free o na masan national skit fo agimi fo na ebo no ban na masan na kwotena presidential residence na wo John Mahama wagimi say na afi wo de obi trete obi a wo de ojimi akase ye nkwoche no wagimi uni twasro ate wasia wo John Mahama anya agimi amia na sponsor attack no mempe jimi na mo ya chi omo ebe ba be Twene Jonas uni twasre wan betumi abom din o John Mahama na yesi onsuro me ka wo jimi amia be kidnap no na me de ne bana ba ya na hye na me man control muje o de say me penadin dada John Mahama ban me penadin no doesn't matter say me ne papa problem still me penadin dada into jimi a ade a emra kukro bia o wiase bi say emra no equally treating everybody equally. If your friend who go to us, the truth is painful. Yes, it is what it is. Media mechanical crash. Me retain the MPP for, but I dear John Mahama and Jimmy Sam. Me MPP for me Paul Massimo. But the truth is powerful. No clear back up. Semra ni can tell a boy. Then at the same as them no be all MPP ni akoka on the American dino. Jimmy Sam way what to be that? It doesn't make no sense. It doesn't make no sense. Enya wa Jimmy abeda unze ade John Mahama Jimmy foye. Obviously you are insulting your in-law. That be me in-law no Jimmy. I want map now. There's no favoritism. Ade John Mahama ye no. Enya no nti na to abama nso me yo. Me to abama ma say me my two man me endorse no. Si en to abama no. Na o mra Messi stand ye nkwasiafo MPP fo ye no. Na maba na the same job na mo ye. E na o kwasia wo ahonde a wo police a wo waste wo kwasia mpanyi na o te blogger o te ba bia o di atem wo waste resources on so aye den. Ono tati akro ntimi nkum. Wo national security for and even police ni ba go kro guide Mahama no. Blogger bia ni wo MPP ni blogger ono kan kwa asema. O betimi akwa attack sa police ni no. Enti a waste of energy say mo de kwachi sa kwasia fo. Mo fa kwachi bokofo mo ano mukum nipa no. Any robbers now movie nipa no and to waste the national resources on the important issue in the country nya kwasiafo a omde odi no modi matam de say the tema na omo so omo opposition na NDC fo odi omatam enti wasting energy out de kwachi omo no because man stop wa omo mobra because the bia oye the MPP ni be di matam ti odi matam bia mo kwachi na a waste of money, waste of taxpayers money. Mo forget you mo atemni de ene yesi mo dimo because ma Jimmy. What you say? They say because who bet boys ni nyina. That be and I want to mean chima ni nyina. That be a waste of national resources. But say you to say energy no kwachin tafo mo ano mo kum nipa na form nyina aguo. Na ka chom say ewia say ye nkum nipa nkofiri kum nipa akodam. Entefri na komo obi anku obi abi. Oni obi o problem afabra police station yen fan court. Simple no ma advocate mo ano. Nasa mu faili mu chichi wrong people nkwasiafo de normal amadwuma no sel be matam
They said you can tell and you must so dear Kufuado at Taman Petu. Captain Sman Nano Fee, Nano Tifu Yaku, how to tip Muman is Casonia before them. How much no so how much baby Akufuado at them. Auntie, almost Abano Munko for the Matama. I normal Jimmy. I ain't penny wasted taxpayers' money. Enko Chase Obiodi. I did your mama, your mom went Jimmy on me, Penquasiade. Stupid man. I didn't make Jimmy sir. Now, who say, Quasiabia no fear to take Toko, now you are the national security police bear 100 near the Cochena, Akron for boy, you come move. Look at this nonsense. Does this make sense to you? Does this make this sense to you? The unworthy attempt no harm ben na oye. One could tia, on they do what your mamma and Quasia be tia. One could tia. One could Abraham him say any power as much as a more can Tatia Crontiminkum. Tatia, Kevin Taylor, Matrankas or deport me. Near be before Jimmy for an edge, and this for Jimmy for an edge. Me catch you say, Massa, Mo or Quasiani Jimia, almost you are or the neighbor. At the time you know to no magia do. The same Jimmy I can tell Jimmy, no almost with Jimmy be. Oh, to almost with Jimmy can tell Jimmy Libya. Can tell an more free, Monsieur Modiamo, but your mamma would bottom. Sakwasi, your mam when you Jimmy, I met Mesponzam will be attacking. No, me, I met Yamin was catcher will be on a police for no dinner chinam and cranium, and this for Nam and cranium. Met yes, come on my attacking, Machinako Guano. What I say, I'm wasting and what Jimmy too much. Don't waste taxpayers' money on Obia Odi Watem. Waste it to solve the crime issues. And they told it that Obia them. Konon we see a brand here be or galam say illegal mining is what you need them no mabe bun to okuno. These are the people who say we use police in the hunting. And young Kofua, Omono to home do it. Omni de normal. Eh normal because muna de buy muna mukoti yes kama Kevin Taylor start here. Enti musia nyansa kwasiafo. Musia nyansa me catch them say a stupid decision ever say mukobo Kevin Taylor aboa ne pa say on fa ni Jimmy fa. Because me the almighty the American obi etie. And I me aka say we no platform over platform obi e be share no kure na be ko achi. Enti say wo di Twene Jonas be Jimmy no wo mpe wo ho asem because wa Jimmy. Ti the American no wo mpe wo ho asem wa Jimmy. And he said, John Mahama si we Jimmy me more vote say mercy vote. Now what me anye kapro na kwasi ya ono to the animal o to the animal ni di. E de wo beto amaniem ama me de mako opposition na mu nyina mo sen support ni se o mna e me mema se mo me mani so be deport. Abra Trump kura suro mi o. Me ye ni neighbor me ne netimentem hu mi anopa bia o suro me. Ono antime fa me my ono everyday Trump ko deport nkofo hu mi anopa bia sa me hu ko deport nkofo. Na kwasi ampanyi we ese onon be deport me na mo so abira mbeba be condemn na ma so ama na me de mu me fire mo back to back ene hit amoji enya mu Jimmy pa mo boy ya nke bi kura nka me nyem sa ene mo pa mo kwase ya pa ntimi no ko position enti dia mo ma Kevin Taylor ya na no bi na NPP fo ya enti ma mfa mu Jimmy anso amfa mu kwase ya nyi aboys na mo man ka me ma obi akobru Yohonu e ka o ma be chemba bi oda nyina ho me kan ko ache Yohonu mo mfa video no man ni twase Kevin Taylor buy otimi kwache no jam wa Jimmy on ti ai John Mahama kwase ya no ne na busuanfo omo hia chen ahemfo na Kevin Taylor so betwitwa muti no ana omo hia chen ai Akufuado ne na busuanfo ai Sami Jamfini Kevin Taylor aboa ne se ombeku omo no that be everybody is equally important. Ti dia me cho position John Mahama Jimmy for ni kura sa na Akufuado su kura the same position and na Kevin Taylor threaten am patu anywhere. Won enti se mo ba no mo nso manya position na NPP for threaten mo a e dia ntina mo fa mo di mo Jimmy abetena se o mo ko wasi ye sika no o mo so di akoche o mo kwasiafo stupid people abra akronfo di ni Penyah o man no awudifo di ana wo fa ba bia yekum ni pankra yira empemfo yira sa criminals na se mo hanti o mo na mo ja NPP fo mo di matam no ma mo ni matam kuya friend duko to say those people are not different from Kevin Taylor ampa. They are the same category. Kevin Taylor na chiro madwuma o adwuma no tie Kevin Taylor na chiro madwuma someone threaten ampanyini oh dem chen enti because Kevin Taylor no pa bi o threaten Akufuado nti NPP for na anwem say normal so mo so be threaten John Mahama
ti dem cho no enti de wa kemtela ne efreti akufo ado no e na omo so asua o wo ne meche na omo so trete Mahama enti na mi hu se NDC fu agimi no nipa no mo de chire omo adwuma na mo party ni enti se mo pese mo chire omo ni kan kwache mo party ni no mo chi ni wie na mbe chire omo na obi anti me kasa e me condemn John Mahama ba se ye party ni epe esi obeku akufo ado obetwa ahemfuti obeye sei obeye wei obemi awo obi asikan otiwo kan physical no ne na obaga na ne yesa the national security for mo na omkwache NPP for na ebo ne ho ban ne yesa ma ne ti presidential vice president fi residence because oba bruchi wa mo brought them no ro broni ba gu enkuku 2020 yansi common one bedroom crowd of Ghana ho nti woni ba bite nti aban John Mahama IGP na the taxpayers money amani ba bite look at this nonsense it is a mono the ono chere MBB for no kwan fa so treatment panyinem momo suso ne so a e che say boys no so omudi akufo omudi matem treatment no omadwe om say om so treatment Mahama hada this time MPP ba MPP be the memo national security na MPP apampam ti say de mo pampa kemtelanti the way the otubo ba ban sa bebo wa se unu ya kwadu nkotwa bofle ena unu ya abe enkotwa aburo de odua na no na utwa enti de mo ye no na mo so yi esua so Kevin Taylor aboyi atreti obi a Ghana including me crowd the all my area me de mo ba pa wa atreti so de me ba Ghana na mo de mo kwasia. Obviously, I like the fact that you said John Mahama ne ire lodina ne to se chechekule. Aye, that time na yo de I get a friend to go to. I have apprenticeship of Kevin. Yes, and to almost what you say, I'm going to treat Mahama. Akufo ado munko fo ne baba omi o se wan ne baba o no so be mo national security. Enti almost ya ke adwuma Africa Kevin aboa no enti mo master no Karma is real until the mugu and one mucha. And he said, accident ya mama kwanya tutu amliskani tutu fie mama shawo fu asami jamfidi bi akoto $500,000 car. What I say go this can go betim dia create employment huge betim dia sisi factory. Na kama yi boys na illegal mining ni na begu factory no na omu wadwuma ya omu nko gina site nko sensu. Numa yi omu nyina de omu begu factory no dabi Sami jamfidi atoto cars na ni baby mama is be 20 obi a atoto fie o East Legon ni traze kwa momo enti se mudi abrosa no na maja kwan na ni nyina tutu na mfuturo nko ana ateche na obi ewom enti accident ko kum ni pa nyankopon be yeden ebe mo so accident yakum eye karma is real ana ntafo mu wai kum ni pa mu twa ni pa mu ti o mu kum ni pa mu tu ni pa tuo free da bia mu ntime fa police nko chichi criminals an kugu prison omo maame ne omo busuamfo osu a saa STS ni nyina no eguma amane NDC foti so ntinyankopon bekum bi so alatafo mu agu kromu ofra mu ho ahemfo na omo kum nipa left and right ni nyina mu ntimi ko sa omo enkogu prison ana mo nche omo deport omo ni nyina esu ni TS ni nyina agu NDC aban so enti se mu kowu a we nya nti sofo kwase abiti ba bi se ohun ya wo hu hwe sofofo ni nyina ya akromfo enti na me se John Mahama se ankwase institution se wo hihye oh yemra a prophecy approval ni nyina waste of time omu nyina kom na de omu nyina paracetamol krom ni bi omu ka se mewu that was 2020 how many years ni every year bia mewu every year bia Twene Jonas bewu me na so tia me chele afekura na me yi mo enti don waste energy enkotina onkotie nkwasiafo ya kom na de a omu zan nipa no they don't have anything important. Use that institution, turn it into construction firm. Nasi sign this for the boys no more energy konko fo krum ko build krum. Yem form mu kwan so ne build proper road network. Ebeba accident no swati. Eba sa ebema oman no enipa wuo no swati na moja ye hwegu nsase no so no. Swati, that is the job. There be mo wesi sika ni nyina de atoto fie. Enu akro meka chef se Sami Jamfi obi ahia no France o chile. Memo amusi ombetima bono France amame na msi da bi me de Sami Jamfi no ne ho kra mmobo munya no ne namo omusi omahia no France o de yesika ne o blow yesika no France oh nti se
maba when ya kra ma ye na mu blow scan left and right ni nyina kan obi da nya me tuam ka anya ibronsan bia ne pagya eye saman a mahwe agu mogya nipa maku omo no nsamanfo na committee say ye nkyere nkwasiafo enyansa no mumuni ayi askabe ayi helicopter no hwe fom enti say makumu a mamu wesi sika no enkodwene nsamanfo na omukọ no ho yen wesi sika no nwene atiasefo no omu nso ankowu na omanko kan asamanfo no na nsamanfo na nsa meku andisifo bio enti die wawuo no yenya no kwan no nko ni anwene atiasefo dadi lumba ne yerenom ekum ni wiye omuti Germany omu chele omu dida di lumba sika no sewa broni oni Ghana bio your friend sewa broni your friend mami broni oni Ghana oni ne mpena chele saa na bakui ai akosia sewa no nso ni ho oni ne mpena chele so enti wahu a ukọ ya etiase yes yedidi so oni amecha no enti yenwene atiasefo ho yemi adwuma yem promise ya kipu ya ye de ba power yenwene ye no ne nya asi agimi ye waste the taxpayers money tena ke mako hwehwe NPP ni bi oti blog oti social media di John Mahama tema bra NDC fini na atam taxpayers money di han obi Kevin Taylor aboase oni NPP fo atem na kwasia wudi ye wa han obi so oni NPP fo atem no omo de omo han obi mani ni NDC fo atem jimi menti asem mo de John Mahama wa jimi o wanya jimi na ho mempe jimi obi anu abetima che no Ghana ho se mu koso di enchie se amemo obi attack John Mahama me na me ka kire wo o de amanu se obi mfa ne kwase ametena za Twene Jonas nso twati John Mahama kwase John Mahama no hwan oni wiem o ye hwan oni wiem mo na mo se mu ku illegal miners for kwase John Mahama ni nua Ibrahim Mahama hwan na illegal miner chen no ono wo sensu okura chen obi a Ghana o enti asikafo na mo ne Mahama ne nam no mo na sensu no waja se enya nkura na mo afiafia o mo titi nkura se wo no mo de machine man o mo scam ni koto excavator uni excavator bo uni bulldozer bo excavator ni na Ibrahim Mahama dia so enti when you want to say who person stop galamsey na akesefo na da no say bi amema say me be say me stop despite TV say me pese be ye adwuma the ono titi wo ye adwuma no me ko bo na nyansa bi anim ba me ko fred despite na me ka chen say ni say menye bio a eno na ma stop adwuma no no na be frem kra na wo mu bi ama adwuma bio so enti akesefo na omo de excavator no ko no mo sponsor de no omo na problem no which you John Mahama uni munua Ibrahim Mahama ono na the boss of Galamsey so it is said the NPP was na chama untimi na the boss of Galamsey mo so mo ba unua Ibrahim Mahama na boss chama ikutu sensu nyina ho excavator no de say no Bahama excavator Ibrahim Mahama idia so enti when you want to stop something mamu meye sin say ye konkurasi akobo boys no mo ye sa enemies na mu kritima party no kwa mo tina mo ni omo tina se na mo nkyerem say mo ye Galamsey na mo nko ba bi a emme kuru ba bi a emme nsuo na mo nye no wo akiri na mo ma mo measures no mo follow na mo nya ise ye be bobo boys no da bi omo no say one first excavator na mo ntimi nkoye enti Mahama no unua Ibrahim Mahama na ese nsuo no won enti ese wuja me bibi o meka cheme ndisi fo na be ka cheme ana unua Ibrahim Mahama na interview so many times waka so we miner na miner no miner obi e mine ho eri ade unua Ibrahim Mahama mine gold both side ai aluminium you know mine ono na say normal kese o Ghana won enti sit them down nani omunkasa omujiji o excavator free boys no wa boys no omu ni machine om ono capro de koto excavator ana o capro de koto bulldozer oniska enti escafo na sponsor sa machine na you know omu na ese mu ni omtranse omu nyina so politicians no enti Galamsey no nya kro akurasi ni bia no ni capre ono 20 billion de koto excavator ana 30 billion da bi escafo na omgugu parliament jimi fo na omo ba no ma pretend so ko fight Galamsey omo ana Galamsey no akonta mines mo ko stop omo yi untumi mo stop oni anya no ntumi nya adwuma saa na mo stop Ibrahim Mahama Galamsey no ntumi nya
And the same way I'm to stop NPP for one, San and Camo stop NDC for now. And Emma Nsuana near clear, but you ever stop when the NPP Nini Amen this in ya, and we will never go nowhere. So on your channel, because Chama Kututu, I say baby any car quine now, or to car quine say any galamsale. On this score the koto budozano. On this car Ibrahim Mama budoza. Boys no muchina and catch them say Ibrahim Mamadia. On one the could drive freeze a site ba. So, when we want to stop a galamsia, yen tackle and penifona mode machinery nebano. Into AK-47 and into a Cassia quick boys on the site, I'm the guide galamsia. A Yahamu to a penifone Google Parliament one. Any Ibrahim Mama Moa sponsor and Tuno. And the San Tuana on the Cobo Chrono. San Tuana boys no a pon galamsia and a joana and Amupon no pa. We are seven. Nana Jom Jacobo Tammy, Robunku for Quam. Set to na. Into two abagan the Kumni Penyah. I am Penifona to Toma Boys. Omuni Capre, why the Wagana or small boy Ben or AK-47 Sika. Ah? And I am machine, I chimfine, machine chimfine on this on the two assassins. Why the was I says Sicano. Auntie NDC for Mr. Kia friend go to shout out to all loyal family, loyal fans of Twene Jonas TV, Ghana First, Glass and Kwa, was any 200 stars. Thank you. I really do appreciate my Kia friend to go to. I appreciate you. You are the best. Yes, thank you, Ghana First. On my name, you be out on. I'm not here to be favoritism. No, we speak the truth, and the truth will always defeat lies. Nobody's better at this than me. What do you say? Auntie. Because Ghana ni not on 20 billion na 10 billion quarter although afa plane club be share brutally ono kapre there be a ministers na to ade ne mom won munye sika no wen taxpayers money na no mu wi ade ko to enti galamse na empanifo na shase enti when you stop them see am wonya omo be ya de omo ba ogigi omo mfidi ya no ano empanifo na shase. Nana Kwame say John Mahama is resetting bloggers, but he can't respect amateur. He can't reset amateur. I don't know he know. Ti American right. Ghana policeman from Kwasi Anya boys na. Yesi wa makwa chichi boys bebrebe. Masa mu beja obia Kevin Taylor. John Mahama de Kwasi atam yesika de command judge for so munya ni free a. Sana. Ye majeji bia kapre mu beja mo. So manya mo amia sponsor attack. Ye be attack John Mahama. Next time no. So survival attack na oba obedwini onkwonkwoche obia kosowache ye friend Kevin Taylor aka the same thing on amwa NPP ni aka the same thing a so nante nya sa me meditate beto Mahama so ye be attack no na so osu nyansa be attack Mahama ni Yohonu me am sponsor entina me kache no nti onima onya omo Kevin Taylor ko free a obia bedi matama ko free Ghana no me nam control. I run the Ghana from the United States. And to almost your betcha Mahama tia, the Okoye ya almost your betranity no. Ujaya trinity view. What you say? Almost your betcha tia. At the crowd, Okoye NPP for now, move per tia channel. Jaya the crown sabio munchauti, Ujaya munchabu. And tea, say simple. Ubit Macharawa, Amame, ever comment section. I Penyah Block Media. Accra.